Ka jing kun final football hamadan hile kai jong ke senong patarim kabala peniat da ke seng samla senong patarim kalalong ka basyongshit namar ka jing tebit jong ki nong hile kai jong ka Junior United Patarim bat kirang hile kai jong ka Lamare Football Club. Ha ka bakhaddu ki nong peniat ki lahaban peni kun no da ka tiebreaker bat khaddu khadwai ka trai madan kala rai kanam ladu bat ka Lamare Football Club kam syam lala ban khikli hakmat kirang hile kai jong ka Patarim. Ka Junior United Patarim kalara ay kosong pisak ringkat bat ka trofi. Hakane kasngi lawan ban sakhi dagi babon ba ki ripok mat kathan ringkat ki nong yelam jong ki seng bahalang baper ki bakentup ye ki hajar ngut ki pajba nong pekai ki balawan ban Kershan ye lagi jong ki klub ka baki Kershan. La yo ru ye ka jing pen berngia ye ki pajba dagi jing rwai bat ki jing shan. So men abadai bawan warung mun bapi beken mauna jo cikasi jo aku sab jo rehapi depa wajah. Kalau poin final mo kami tim sama dia, dari dekat dengan Krishna Pujogi, ketika dosil sama Pujogi, pengelak banyak penjajah. Sempat ni mau season bagi player hero berpoin lain kaita yang sedang kerja island di way. Ya kali ke development nampak ke sports department. Pinom do diskrimen ngaleng jonga ngalayo Shongkai ngalai kendo, but Riboy District Sport Association, the president, the secretary yang Ibadip dalam tu member dengan Riboy District Sport Association. Ngawra ke baik jimut diperkan. Kumno ban saindur ya ki samlau juni. Ngalau iki ladang iyo kasmaran ke bahaya. Ladang iyo stadium ke bahaya. Kamda jimut ladang imla ban pemiki players. Kadang no kaji perkat dengan ba kumno lesingin tap no ega talent jongki kena samlau juni jong dong Riboy. Laran kam ega Riboy District Football Academy. Ngalakan iki bat hakitas ni ila ay naga verbal approval baniat syakmat ngalapan kaya ni ngalapan kaya dalam bagi profession di belum profession di belum di expert ban kaya ke DPR kumno bantau ye Riboy District Football Academy kaya syakmat shen ni sayo syamsnam ni sangno ay ni nama kajingan football kami ngilong itarget ngilong mimpin ki player ini asai ki player ngadu kisnam ki ba kinaret suppose nam shen nginon ki under 12 under 14, under 16, under 18, bakumpartan. Kerang ba, kinu klub kilaban simenta mentiari player ni. Marhari boy jesti Maka football kalau day ke balong dolong senam haka di ke jongi. Kebelas dang nadu kita kipor ki menda ki pelai lap itu khana mende. Tiga ike ba ngimla ban iya kini ke jingle kai la ngam nang ru kamot nganwan ban pet kai. Ya kita ki panang banile kai. Nangis kem ke jingdon jong kini ki rangba syakmat kiba iye ya ka sport nama lada kimdon kiba iye ya ka sport mi ke tim Lamare kamno mi ke Junior United jong Patarim ngai ku play ki perform ye kini nama ba ke jing form ya ka klub kam dei ke besuk kam dei ka klub ke ban penio nong dei ke jingdu nong sudah dei nama ba ki iye ya ka sport dei kata tau ikut jemut ban penmi ya ka klub namata ke jing mentoy jing ikun samla ke jongi bat ni khmilin tiru ba ikar paru ya ka sorkar ba ka dei ban le ei bangi dei ban yo kata ka stadium nane kata ka madan ki jingile ka babet bakin ai syaki thain Riboy jongi namar hado menta ngimpat don kata ka madan ka ba itnat ada ka babet bapiang man penle ki jingile ka